A sada ću da vam pokažem još jednu važnu stvar, a to je organizacija u koju možete da se učlanite. Evo ga ovako. Organizacije. Evo ga. Ja sam već učlanjen u jednu organizaciju, a to je organizacija Lavlje srce. Mogu vam odmah od početka preporučiti tu organizaciju. I onako traže nove članove. Ja sam postavio na forumu da oni traže nove članove. Evo da vidite odmah, dakle, ko počne da igra ovu igricu i ako hoće da me doda za prijatelja, da vidite, da znate koja je moja profilna slika. Slika beloglava i evo ga, Nikolaj SM. Piše da sam 27. I u organizaciji imate opciju da odaberete profesiju. Ja sam recimo veterinar. Evo, kliknut ćemo na taj krst, na veterinara. Imate opciju, dakle, i da promenite profesiju u nekom slučaju, ali eto, to ćete sami otkriti. To je to, to su neke najvažnije stvari koje morate znati u vezi igrice My Free Zoo. A sada ću vam pokazati i kako se igra igrica My Little Farms. Vidimo se.